dulu malabina to duai pajajiata tengerangi sinin na papidecen na lauridi nainapa taktokengi tilalang atita mapua da makada puang unyakengi patepai baca Fatihahku laurinya wa malabina to duai pajajiaku serik pamengi nahalalakang nga sinin na papiarana nania tetik turupusek na iya engkai na balancangan nga sabab de na sempak welau halala na riwat tutuo na puak anrenge nak dampeng nga sinin na atas salakku lauri alena sini tu malabi engkai rimasyarifu ngala ta'ala maka kwange temasaparan ni tahu ma biasa gara-gara itu matuanna mewai mapangewang bahkan engkam mewai makara-kara gara-gara waramparang bahkan ia mega de newai siajat tu matuanna indo ambokna gara-gara keluarga malasay tu matuanna tanna tungkay ipamadang itu matuanna tanna jampangi gangkan na mati lapong indo ujuna indo na tanay tatu kuburu na lagi tanis tege munro tujun na te semoga to madorakeri to matuanna makadai andre guruta to madorakeri to matuanna de na to bakengi makkatanni na marunrung makkaleja na marutung manre pincepute na marappa itallo tecokong ridwai wanua yanarituan walino dan nia akhirah jadi tomapak keragona sesek memen ni aleta maka kwange nasabak risesen atau madorake rito dua pajajianna jangankan masuk surga namun bonna surga detto naulai si mata memawi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضى روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على منبر يخطب فلا يتكلم أحدكم ومن تكلم منكم فقد لغى ومن لغى فلا ثواب له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله
أنصتوا لعلكم ترحمون. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله العزيز القهار نستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشكره ولا نكفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, tepat jadi sumpah dan nia ripuji puang Allah Ta'ala pada Tuhan puang Allah Ta'ala tepat jana paturu pamasena dan nia pakamasena lauri kemanang nasabari nato pada engkaki makatudangan rion rongewe nasabat set di nia dan nia set di akata yanaritu si kira-kira melo ki pasilin nerengi pakasiwiata lauri puang Allah Ta'ala. Dari pujiato naritu ripua pancajengi sininna alange enrenge rialatoni ritu pasompung riorennu rigau angkata pada pasilin nerengi sempajang alper pitarai iyai aswebe salawa dan nia papas salama masuk ripangolo lauri Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi malebange apa masengen naritu risininna alange nasabari nagi angkana pada maka cueri ritu apa tirwanna nenia pada makatan dimasuk ritu ri agamana ya naritu agama selenge ia pura napa pole ngaki ritu nakisalewanget to naritu pole ripetan nalino wanua pacobai lipum pewang sumanga napasajan renung narimakan naro aja tapak bombangi arota mita anu ritak kejennekie rilino todok puli masai nasaba oli tesafe juku temalalla nainapa ditetuang rilaleng ati kami namarilalenge yanaritu istiqomai maka tenni rikitakna Allah subhanahu wa ta'ala nenia hadis asana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar Allahu akbar
Allahu akbar walillahil hamd. Mapakoni ro suara takbir nan nia tahmid papuji-puji lo di puang Allah Ta'ala dipakoli-koling Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Samanna na pakedo mana lino lololisa riuh gemuru menusuk sukma alun beralun menusuk rasa. Nainapa dipakoli paimeng Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dipadicengi engkalingana nainapa dirasakan rilaleng ati kami na marilaleta nama jepu dirasakan ngimak kedai tema kaharopali lebina nenia tanrena papuji-puji lau rifong Allah Ta'ala. Hilalanna yesoy pada engkamana sisininna umat salengnya rilino pasilenereng yang leper pitarai baik di lapangannya yarega rimasigie iyai mancajir itu tandra seding nasibawai takatoro makoto faro asiruparupanna pada mui angkana to kasia-sia tetor sedena atau sogie rakyat biasae risedena atau maparentai dek gagas silenganna risesena puang Allah Ta'ala tudak pada tudang rokok pada rokok sujud pada sujud rigau angkana set demi komando pole ritau mapas sempajange rigau angkana ritu pada pamegai takabberekna enrenge papuji-pujinna lau rifong Allah Ta'ala. Napakwa apentinganna nania alabiranna rihadire ki alaperenge gangkanna riwattunna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko naratte ni asso alapereng nasuro manang isinin na tawel lauri onrong alaperenge orwani nania makunrai anak-anak tomatoa sarekwammengi nalolongang ni barakatna nania pamase na paturungi fong Allah Ta'ala ilalanna aswal perenge kue tofa pamukba set di ateka makadai dek nasitinaja idi umat selenge maelo situnatunai si pedirengati nania si pandang ente padatta rupa tau nasaba apungetak set dimi pada toha narampewe nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada sininna rupa tawe isengi majapunna puammu seddimi naiya rupa tawe pole mana ngiri Nabi Adam de palebireng bangsa arae ri bangsa ajange nania makuli putewe mabolonge sangadinna iyami kamina metawe ripuang Allah Ta'ala narimokanda naro angkalalo ki idi umat salenge si mata pakesini wi aset diset dingeta pakasei asiwolom polong ngeta sing kerwa masei asia mase-mase ngeta sabak natangari puang Allah Ta'ala nasaba tangga pamasena naridupa buah baraka irilino wenru sitinaja sau kininawa ritana na jancenge onron anyam-nyamengang risesena tau maturue riparentana fuang Allah Ta'ala ilalanna iye watwewe wattu riorenwe nania wattu asannangange ajak laloki natakalupa lau ritana rionroye makaleja nania langi rijujunge padahal ni mai tapada palebangi asannangeta nania pasisompungi riorenuta lau riamanan nasilas surata nasaba engkamu pasai sapole risaji salata iya esoiwe mapamula mompona fajarenge neng kalingana takabere natuda canunu mati we matanna nasapu arona
napasabara i atinna nawanawai totona tepaule papada ikamanang iyesoiwe nanawanawai bakawa bola tenulle tambai pakai asapekna tenulle selei andri sisanrukna tenulle pasirapiwi kue topa paimang sesa pole risaji seleta engke biu-biu ajak lalu kita lupaiwi nasabari namalo atinna namalucak fapenadinna tawiringi seke sarikwam mengi nasi sompung sumangetna tawiringi ada makesing ada madeceng sarikwam mengi nalai pakur sumange nasabari napada engka sipurio sipurenu iyesoe alitutuki pole riadanna pongala ta'ala rilalana korangi makkadai ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin betuanna mupaham moga tahu masakarengnya agama selenge yanaritu tahu tunai anak biu-biuwe nania tahu dee napandre to kasia-sia Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd sinin na masaleng angkai rimasiri pungala ta'ala iya aso kemenangan na ikeng tumatepe pura mapuasangi ulan ramalan nasabak siulang etana ditahang ale tak pole ridekai rilupue anrenge pole risinin na gau salai ada salai kedo salai nania yamana weding solangi nania lolloi apalanna puasata sarikwam mengi angka kipada metau lauri pongal ta'ala nania manini pole ripat pesangkana sitonget-tongen na puasai tenia makeda ritahangi aleta pole rubue nania dekai si mata naikia hakikatna puasai yanaritu musui yarega kendalikangi hawa nafsutta nasaba iya na nafsue musuh kami na maraja risese na ikeng rupa tauwe riwatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lesu pole ri perang Badar makkade Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar betuanna lesu ni pole rimusu mabecue lao rimusu marajai nakutana na sahabae makkada suruna fuang Allah ta'ala engkamu pagaro musu kami na maraja pole rimusu badarenge makkada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam engka yanaritu musui hawa nafsue narimakanna naro ajak lalu ki angka maelo napakalonto-lonto hawa nafsutta taindringi hawa nafsutta lauri laleng napurioi pong Allah ta'ala nama bela pole apa takabiling-pilinge apa tabiling-pilingen na setange narimakwana naro tatongen ni nasaba alefu nari alefu ki maneng sinin na gau salai nari sampai sinin na ampe kedo na caca pong Allah ta'ala na inapa to pada makatan ni ri akatirawanna agamata yanaritu kitabullah wa sunnatur rasul timpak toni kuritu bitara temenue nato pada makaleja risalang kabitarai nariatupung riawo lagadinge nato pada tudang riasekna papeng ulawenge nasabat tuntui riona si mata puang Allah ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd
Wope paha nania alabang paha ripunai ikam pura mapuasangi ulan ramalang nasibawai tepek si mata lau ripuang Allah Ta'ala namusui hawa nafsunna nakendalikan ni alena boleh riak kelo-kelona hawa nafsunna nasabari nama cawe pamasena puange nama bela boleh ripacalanna tahu lolong pamasewe nania nak barakaki puasa manesai ritalue pasaleng yanaritu pertama napahangi alena makkeda saya saat ni ripancajinna puang Allah Ta'ala perlu pada ripahang madeceng makkadai pole risiagai egana purana pancaji puang Allah Ta'ala ikan na rupa tawe kami nang makasing ancajingan na nania kami nang ripaka lebih pada toha pura napanes sepung Allah Ta'ala rilalanna kurang melebih makada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin betuanna pura upancaji wiritu rupa tawe nasabak sikes-sikesinna ancajingan nainapa utaroi rionrong kamina mariawai narimakwana naro ajak lalo ki angkamelo solangi akasingeta nania alabireta nasabak gau salah kedo salah enrenge gau yang bakalan pakatunai akalabireta ia purana wiriki puang Allah Ta'ala upanna rupa tawe naturusi akelo-kelona hawa nafsunna de nakendalikan ni elo taliwat-liwatna hawa nafsunna majepu toma pakwero ritaro ni rionrong kamina mariawai nasaba toma kwero napahallala iharangi napaharangi hallalae halala hallulu naluluk manang malomo ni leseri janci narusai aset diset dingenge nasabari namaroca abban wangenge namasolang akalin wange yang kedua napahangi makkada majapunna alena rupa tawe sebagai khalifah yarega pemimpin pura ripaham madeceng makkadai tungke rupa tawe mancaji pemimpin manangi na tungke set dia pemimpin yellow mana pertanggungjawaban na mati riasumundrinna fung Allah Ta'ala maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riset dia hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah tungke iko menang pemimpin manang na tungke set di pemimpin bertanggungjawab manang lau riano na pimpinge akatana i hadis yanaritu dek gaga tahu de nancaji pemimpin na detto set di pemimpin lepe pole ripakutanana fong Allah Ta'ala set dia kepala kampung ritanai mati ripuang Allah Ta'ala peko gai pallau rumana pabanwai peko gai carana pimpingi rayakna peko gai carana jallokengi adecengan na masyarakatna sedye kepala rumah tangga ritanai ripung Allah Ta'ala peko gai carana bimbingi benena bimbingi wijawijanna gangkanna mancaji anak patuju yanaritu anak malebu na malebut itello macaca na macaca jarung polei na papole nyamang kininawa lawoi nataro sengereng makkeguna law ri agamana nania law ri kamponna anrenge pay mang tungke ikar rupa tawe ritanai ripuang Allah Ta'ala pekoy gi carata pimping ni watak kaleta kendalikan ni hawa nafsutta sarikwam mengi natulima turu lau riparentana
nan nini pole ripapesangkana fung Allah Ta'ala na paringarangi ki fung Allah Ta'ala rilalang aku rangi makadai walaqad gharatna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Betuanganna dipemulangi api neraka nasabak mega pole rupa jinge nan nia rupa tauwe yanaritu riwereng ati naik adenak kegunangi atinna riwerengi parengkalinga naik adenak kegunangi parengkalinganna riwerengi pakita naik ya dena pakegunai pakitanna tau mapakwero padai launa olokoloe. Apalagi akalanna napakegunai makalengi nan niya gaw bawangi padanna rupa tau parengkalinganna napakemi mengkalinga ada salah yare ga bicara salah makuto paro pakitanna napakemi kamata-mata gangkanna kata-matama yamanan naromati mancaji pamulanna pinaraka narimakwanna naro launi main atau pada pimpingi watak kaleta pada moi engkai lesang kueto paro iya telesangnya tapimpingi limatta ajak na sembaran nakarawa tapimpingi ajeta ajak nakajok-kajok kasala tapimpingi ulutta ajak nakacuruk-curuk tapimpingi timutta ajak nakatimu-timu tapimpingi matatta aja nakamata-mata tapimpingi atitta aja nama ati. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah napaham madecengi alena makkada ataka pole ripuang Allah Ta'ala nakipaham madeceng makkade ikengatan na pung Allah Ta'ala diperintahkan ki masumpa lauri alena pada Tuhan narampiri lalenga kurangi makkada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun de upancaji wirupa jinge nan niya rupa tauwe sangadinna masumpa lauria nariku kipahan ni onrotta selaku ata pole ripuang Allah Ta'ala ajakna napaka atai alena lau risaliwanna pung Allah Ta'ala ajakna ripat papuatai padatta ata nasabak seddi mi bawang engka atanna yanaritu pung Allah Ta'ala dek gagawad dipuatai atanna pung Allah Ta'ala sangadinna pung Allah Ta'ala mi bawang maka to parope mang nareko napahangi alena ata majepu napahatoni ritu makkada dek gaga puang sangadinna puang Allah Ta'ala iya pancajingi sininna alange. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Iya nai watwe saysan ni tauwe dek naulle tahangi as-sebabwana rilaleng atinna dek naulle tahangi wai matanna nasaba ning ramanan ni sejisallenna iya mabelai boleh dipakita matanna silesuranna rilales sompereng anak-anakna rilale pallawangang tomatuanna iya dee nasibawa malepe ilalenna iya sewe alla perpitarae nasabak lesuni ripamasena puang Allahu Ta'ala mumpumanan ni pai maperingaratta samanna engkamanangi talle riolona matatta narimokanna naro upo paha tapunai idi iesoe angka kipasilener ngi sempajang alla perpitarata nasibawai keluarga yang lengkap nasaba de na cedde sila surta iesoe
maelo mewa manang isiraga-raga nania si sompung rennu keluargana naikia lisuni di pamasena tumatuanna yarega anakna gangkanna tudam mi bawang cannunnu mitti wali way matanna mengerang banangi toripo jinna. Jadi idi angkamo patomatuanna na serikit simata mapedeceng saba mabiasa napai irana-rana papedecen na tomatuatta reko angkani riasena pawalunge napai mompo sesek kaleta riwattu mutamana ricalorina guburu'e nareko rewe nikmatu attaruki malai limanna indota nania ambota na ijujum na topada mapwada makkada o indo tahallalaken nga sinin na papiarata laurialeku o ambo tahallalaken nga sinin na wassele karesota anrenge tatti turpuseta engkai purata balancangan nga tadam pengetok ka sinin na atap pasalangaku lau rialeta taroni siwatingan nariko nadam pengemuaki tomatuata idi de nagaga tomatuan na hadirkan wajahnya saat ini kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah seakan-akan engka kitu dan riolo malebina to duai pajajiata tengerangi sinin na papidecen na lauridi nainapa taktokengi tilalang atita mapwada makkada puang unyakengi patepai baca patihaku laurinyawa malebina to duai pajajiaku serikwam mengi nahallalakeng nga sinin na papiarana nania tetik turpusena iya engkai na balancangan nga sabab de na sempa welau halala na riwat tutuo na puak anrenge na dampeng nga sinin na atas salaku lau rialena sini tumalabi ang keri masyaripo ng Allah Ta'ala magkakwange temasaparan ni tau mabiasay gara-gara itu matuan na meway mapangewang bahkan engkam meway makarakara gara-gara waramparang bahkan ia mega de neway siajat tumatuan na indo ambok na gara-gara keluarga malasay tumatuan na tan natungkay ipamadang ito matuan na tan najampangi gangkan na mati lapong indo ujuna indo na tan naitato kuburu na lagi tan nisa tege monro tujun na te semoga to madorakeri to matuan na makkaday andre guruta to madorakeri to matuan na de na to bakengi makkatanni na marunrung makkaleja na marutung manre pincepute na marapa itallo tecokong ridwai wanua ya narituan walino dan nia akhira jadi tomapak jadi tomapak kedagona sesek memen ni aleta maka kwange nasabak risese na to madorake rito dua pajajian na jangankan masuk surga namun bona surga detto naulai si mata memawi Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bagi kita yang orang tuanya masih hidup diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين وارزقنا إنك أنت خير الرازقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.